Welcome to the Leading Sight News. Orasam Karbi Youth and Student Union atum tarlangso kajirong hangpi forest IB along krongsai mai kangni. Karbi Anglong pen di Mahasau district penangtan kedo district nerkep akar biatum kisung ke boy kedoan ning sibat pen kachisong jiaphan pura All Assam Karbi Youth and Student Union pa mahang petek pon tanglo. Laso song mahang petek pondet pen jangmi po ni phai krep ho arni Liporong sepi tarlangso kajirong hangpi forest IB along arsigjit pen krongsai mai kang nipon. Orasam Karbi Youth and Student Union tiri PMA amaipu Chanrosing rong pi pen kachiphem phu pon amai along aluhiaman pen All Assam Karbi Youth and Student Union bidisar po mate Karbi Welfare Autonomous Council CEM Dr. Sarsing Inti bidisar Baliram Rongphar AAKSYU Akongchun Bang Ananta Milik KCS tiri PMA phu Homsing Be Kongchun Bang Sonir Tokbi Lapen All Assam Karbi Youth and Student Union pen district ner kep amai phu akonchun bang atum chitong dun. Lason si Karbi Anglong penangtan kedo Karbi atum piniernian ta ST status long lelang. Lasi ST status prabjin pen kachepalong pon jiaphan laswa mai long chithan chimumpon. All Assam Karbi Youth and Student Union hamphang asong atum Karbi Anglong hempreke hang along ta arjab dun thipji. Lancho takali Karbi Anglong arada tum kisung ke boy along an cherap chitu dunji anparta Karbi Anglong pen di Mahasau district penangtan ke do Karbi kisung ke boy along anta Karbi Anglong pen di Mahasau district along ke do Karbi arada tum anta nang cherap chitu dun nangji pusi All Assam Karbi Youth and Student Union tiri PMA phu Chanrosing rong pipen chuning ripon. Karbi Anglong pen angtan kedo Karbi atumanta jutang jubat nim rokomanta isivet bonta Karbi Anglong pen angtan kedo Karbi atum ST status kelong lerek laki Karbi akhaya phan isi nang kithak ason mandad lo lasi Karbi Anglong pen angtan kedo Karbi atum abhanta prabjin pen ST status kelong jia phan KCS atum pen arjab dun thipji pusi KCS tiri PMA phupen ningje pon Dipu pen narson terang nang kilo aberta the Leading Sight News. Tum ilam da isibet, jutang da isibet, tomo kurkimo da isibet. Lakwa isibet po epi tame kuson kubi pelone di tuampan isibet along klamong nang bibedet. Labang ke sining duk lamo isibet along klamon ke itu tum dake ST Hills. Tung STC long la Karbi Anglong la pen di Mahasau do Karbi kan ke tame along ga break Assam or do along ga break do district long do na Karbi long ke no anta la ST status so aman di pede la bang ke tonane nana itu pan nang ke thak du poklo si la bang ke ning du lo si tung Karbi jutang song pen bang ke Karbi no hok le donon Assam India no hok le donon Karbi pan ke siwet dan si arjab pun long nai pusin tungga kemang la seduling utang tame itu ini tumahin tame lagi pacu ni long opi pima bidi sore do tame ciram di mansi pathala Assam Karbi Youth and Student Unionor etu prothom executive meeting asile yate ani যথেষ্ট কিছুমান সিদ্ধান্ত ললো সেই সিদ্ধান্ত অনুসৰি আগন্তুক সময়ত আমি এনেকা সিদ্ধান্ত লোৱা অনুসৰি কাম কৰিম বুলি এনেকা লৈছো আজি আপোনালোকে এই মিটিংখন আৰু কি কিবা কৰিছে ইয়াত অকল আমাৰ সংগঠনৰ বিষয়ে আলোচনা হৈছে All Assam Karbi Youth and Student Union আগন্তুক সময়ত কেনেকৈ কাম কৰিব তাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে এইটো আমাৰ 8খন জিলাৰ বিষয়ববীয়াসকলে আহি পেলাই ভাগ লৈছে এইটো মিটিং Karbi Anglong la pen di Mahasau angtan ke do district ner kepalong Karbi akhedo la sehala dak ke do Karbi atum piniar ni anta la Bharat adet sadhin kelong ningkan 78 years api pusitame full fledged ST status long nelang la sehala dak ST status ke palong jia phan
lapen nilitum Karbi Welfare Autonomous Council sitame nilitum or taking aside dolang lapen annual budget alam dolang lasi lahai hui halada Karbi atuma kisunga kemang kapa plengji koson sinitum ke claim ke damji mapusi All Assam Karbi Youth and Students Union atum ladak nilitum pini arsik prungpen dak district ner kepalong nilitum central body atum tu la sialang nilitum pensi nilitum sik jitpen kachingki kachethan padopondo la pen koson si nilitum hadak thoilong ke dokar bi atuma phan aparman kache song nang jima ke claim ke dam nang jima lai huya puthak se pini nilitum kacheng bai padopon তেলটো অসমীয়াত অলপ হয় আজি আমি কাজিৰঙা হাংপি গেষ্ট হাউচত প্ৰথম কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে ইয়াত 8খন জিলাৰ সদৌ অসম কাৰ্বি যুৱ ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিনিধিসকল আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু আমি আগন্তুক দিনত আসলতে কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওৰ বাহিৰত থকা 8খন জিলাত বসবাস কৰা কাৰ্বিসকলৰ যি মূল সমস্যা আমাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে আজি তাৰিখলৈকে ভাৰত স্বাধীন হোৱা 78 বছৰ হোৱাৰ পাছতো জনজাতিকৰণ হোৱা নাই আৰু আমাৰ কাৰ্বি ৱেলফেয়াৰ অট'নমাছ কাউন্সিলৰ কিছু কাম বাকি থাকি গৈছে সেই কামখিনি কেনেধৰণে আমি কৰিম বা চৰকাৰক আমাৰ দাবীবোৰ কেনেকৈ আমি উত্থাপন কৰিম বা অনাগত দিনত আমি সদৌ অসম কাৰ্বি যুৱ ছাত্ৰ সন্থাই কেনেধৰণে আমি কাম কৰি যাম বা সংগ্ৰাম কৰি যাম জাতিটোৰ কাৰণে সেই সম্পৰ্কে আজি বিতংভাৱে আলোচনা কৰা হৈছে Youth and Students Union amhang ke pathek la pemilih tu makin ke district ner kep long ke dokar biar tu maphan ST status kapalong lapen ampar sitami dak Karbi Anglong lapen di mahaso along ke do akar biar tu marjak ding plui pen akemang akar i hem break ke hang long sitami nilitum kai kita kache song dun je panilitum isi resolution mate nilitum kache parai kon dolo lapen ampar chota kali dak Karbi akhe tu makisung ke boy dak Karbi Anglong lapen di mahaso long ta arjap ponji Baik, nang litum aphan pachini poneklo la panan parta nilitum Karbi Anglong pen di mahasam tan ki dokar bitum si kitu kisung ke arbak baklang aposi nilitum haladak nonson Morigaon district long ke rong pharoi sidu haladak sitami rong pharoi silong pen irong wetlo methan kar belam ka chetek la pen ajuta nganda chepang wetlo alama kita chepang Students Union tu mabangke kai kita ajab ton tipo district ner keblong ke dokar biari so ejang nilitum atim nilitum masongjam potom ambang ke kai kita Hei kisung long pelotang teh kaca song dun je pan aja tu ni tipu. Angke isi bang hai. Nangli tum atheng no pen kacu nangli kan tum like no. Karbi tang teh karbi thoing long le dosita me sivet akar bek lo. Nili tum district ner kep long ke do akar bi tum ahem pi pelotang teh karbi ang long hen lo. Nasi nili tum akisung nangli tum ta cilik lo. ST status la nili tum full fledged lo nanta central government pen long nelang. Nasi labang so status kapalong je long. Ladak karbi ang long social organization tu pik ke thek kere tum to piga posida kar bang long social organization ke thek kere tum do ana phan sita me nang chirap nang chitu dunjia phan piti sore nang ke pidunjia phan dile tum chune ri pani do la pen ladang nili tum isi churu thuing tum ka churu kang tum ban kelalo nili tum ajak ding plui pen akar i la pen akemang Karbi Welfare Autonomous Council la Karbi Peace Accord 2021 long close number 3.6 long ke chitok teng pen nili tum phan nang piponik lo sita me or taking aside do iklang la pen ke dak annual budget dolang la sitami dak under the leadership of Dr. Tuliram Ronghan alang li pen kerap pen ajok la so asai sitami na pachun pivek to punilitum ningche thelo athema nilitum alang li political alang nilitum jatta pupe sitami alang li karbitang te karbi thoinglong le do sitami sirata karbi pu dak nilitum aphan sitami nangkang hon pen abang so Karbi Welfare Autonomous Council nang implementation pithegapot CEM Dr. Tuliram Ronghan aphan mate team Karbi Anglong phan sitami churola sapso kechak nap dolang nilitum o taking long lelang la pen ke annual budget nang deng pipon pelang la bang so sai sitami CEM Dr. Tuliram Ronghan alang li CEM khibo mahosi mate prapjin pen la so government alang litum form det pen lotang te la so sai sitami nang pachum pipon det popusi chuning rilo la pen ning chiti poniko